الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة من بكني وبتك بكني جي بقانيو يا رجب نيومي يشجي كجي رجب شعبان كرمضان نجي نهو كوا يقانيو من شيني هنوه enyo shipe be wobote gbe niji nehu ni gbeke niji nehu mi niji on the 9th of Rajab 1440 eshiji ke jabini gbala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eke sahaba amashi Makka na me fi hijra kete Madina na bon Islam afia konta buwe Islam ina afia pe o hedwe kenyoma hedwe efe pepe Christopher ano alo jembia calendar 15th of March 2019. Mene kenyi maso bacha woni kane mono no kane ne ken wolonemi na chola keshi al usul thalatha li al-Sheikh al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab wa shahini chon kalima la ilaha إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكا أشهد أن محمدا رسول الله إكاتي شيء نواتش شيء يسوتش يدين وبعدين شكدين منه إنك ومعنى شهادتي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكا يوم نشيدي طاعته فيما أمره وتصديقه فيما أخبره واجتناب عنه ما نهى وزجره وألا يعبد الله إلا بما شرع. إكا يوم نينو ويو نشجي أكا وبافي طاعة وبافي تويبو ينوني بالا محمد صلى الله عليه وسلم إفام ياكي أفيه وبابو يهمود ياكي شي وبافي توبني الله سبحانه وتعالى دنت يويا القرآن منيك ياكي شي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. الله سبحانه وتعالى كاشي وما آتاكم الرسول فخذوه نقبل محمد صلى الله عليه وسلم إفنى أكن نفيا نوني غني أكن كافي هو نجاني كجام نشيا نمبي ويوم نو ويو أكمين يودا سك قبل محمد صلى الله عليه وسلم نمبالوني نمبتشلوني جي يوم كوككني ayu no like shishinumo kubere shishinumo kenkleni yo hejinu wa tasdiquhu fima akhbara na gbene ho ni no fiani bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ewie no ba hewo mi akelela no kwale ni bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ewie akeshi pimo ye gbonyo bumi ona kodan shin ohoyi bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ewie ake dajjal baba ona ko shi ohoyi nibi na ewie ken ko aljanna kelamihi ejini bi ni sani ohoyi واجتناب ما نهى عنه واجتناب ما عنه نهى وزجر ناغبه نو باجي wo ehun keje nibi ni egumi ni ke nibi ne boy kokko no baji wo keje mi wa alla yu'bada Allah illa bima shar'a na kanu wajanyo esa ni moko janyo mo kenoko ni je eje agbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam engo enani nyeso chi wo ke for example wo ka ke shin be pie ka fi alwala obana ke moke nu esa lile no ke ni ne chon nwe ke wo ngbe no ke te nwe ka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad naam أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة نكاك بيالولانا ناكو
anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ka mo fia mo ne ba fe in alwala na ko o ba fe alwala to anabi Muhammad sallallahu alaihi alwala ni o ba gbena ni o ba fe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah no ba ke allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin e ka mo fia mo no ba fe ne ke addu'a ne Allah subhanahu wa ta'ala gbele aljanna pa nyo ha bu no chusu no so no botemi nam sinu na ba cho na ka ba sali le no ye na gbe ke hingbe no na ba wo ke anwe ne ke wa no hu na ba wo e fe ke je jamoni je nyumbo jamoni je anabi ngo sallallahu alaihi wasallam je ngwe ne je ya lo la fe mo mi inka ya afiko mi ni moko tumo 2007 2008 moko ba fe tuba e shi e ba bote islam ka wo bia ne ka ke tuba e shi jino ni azumi mi ni manke ni me ebu he ko na afia alola ye ne te ya afia alola bele pa ko e bon solimo e fia alola egbe na te shi ne ya ni mo ko chele bi la ko e owula ogbena ege o fia alola tan ege ne ga no o shie ne mo ege no ji he wale no shi no mo wana ga shi be ana ga ko o fia alola no fe gonu e alola bonje ona go gbeguna nka wode nche beni agbene wobon wa correct mo wobon sunna kan mo wobon qur'an kan no a won correct wode nche do ba na aka so na kan e je nyungo jamo ni e ko fi alola because o fi ni aweka ken fi alola ta bra go na ele be ma fe no ha e ma nwenu e bo anwe na eka to be imam auza'i meke ameke na kan bida ba she ko ahun agbene ba to mo noji sunna to the sen agaka she ko no fe ni ne o shi bida ba ka o shi sunna imam auza'i na kaji be ke ko shi bida logo ni me ke ba jamo mi she hi jamo mi na fe to mo noji jamo e ke aka se mi no ba na no shi aka fe bida ba ka shi mi ni o shi sunna to be ni mo e fi alo leta ni ya aga ko no shi ene mo sunna numasa hawo o no ba so into ake o janyu boke noko fe no ni gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ake janyu bope no fiano no fio ye bonye ni nyumbo jamoni e o fe jamini gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ko fi ene na yo a chomi ni ye islam ye jamomi ibada mi sino fa ni je ibada no huwe no fa ni ko fi o la ke we ne je jamoni mi ne je personal ko ni mi fi huwe no le gbeka e si jo fi alo leta kuma yebo na mo ba nyoga no o chono no ga woda bene boni kuma ye ne je mo ko ya ke moni e fe alo leta moni ba nunu ke moni enu e mene ye jo mo fe mene e ne je jamoni jo mo ko be mi boden je ni kuma yebo no onu la ka wonu shilo because mo ko ba ke kele ke no ni gbalo peke ni no pe na afi benye ta lo remi benye fi on again benye sun fan benye use light benye fe e be gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam benye fe be time gbalo be use mic gbalo be use fan be use light ka ke mala nakaini si light ke lorry ke microphone ke telephone fe ni wo use wo ka ba ke si sharia ni wo ka ba ke si ni islam ni ke benye yo to zafi gbalo Muhammad so yo to zafi ene na mo ke mo ni be yo to zafi ke mo ni yo mo me na ejo mo fe me ne mo go yo go egwa siji si bo mo no gbalo na no fe ne ke ona ga no na ga power ko ye me ona ga like ni no go ye mi jomo go ye me si yo na ga islam ni si mo ne ye to zafi alo e po mo akaka ani e yo ya gbalo Muhammad ni ke fi na bi ene je jamo ni ene e outside islam nyama like wonu shilo because na kan maybe ka yo men you use mic you use light you use generator you use telephone fe be gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam use yewa na mo ke ani mo ko ewe dan ga si money use iPhone e jomo fi money use Samsung e si ti be je jamo ni wode nte oni bi ni wo use oni o ke ake sunna ye bi ene ake bid'a ye bi ene a ton ni bi ni bo ke ake banyongo jamo mi ni anala ke nyungo jamoni ni mala ke shi waja nyungo ke noni pe ke bala nyungo jamon noni pe ni bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ke ja nyungo no pe jino ake ba ja nyungo fe ne hwe kwa machala ni bola ni fi ona nshi ko na kaji je min ke fe bala Muhammad sallallahu ni ke fe
eke kullu bid'atin dalalah bid'a fe bid'a laje moni wa kullu dalalatin fi nar no fe ne laje ho ba ya lami o no fe ne je gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jamu mi ni le kafiye nam no mo den che le den che ni eke ba gbalo ka shi fa huwa mardudun na keni na afon twa mo alo le den che ko ke ehia وياهن وباشا المرتبة الثانية مرتبة نيجي نيو يا إسلامي كنكلين كأوفي إسلامي نيجي نيو نودي الإيمان ويا تومبين ويا الإسلام الإيمان كالإحسان ويا إسلام نودي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نودي أركان الإسلام كالصلاة كالزكاة كحج كالصيام last week we gbene fe na bia na won imani mana kya kashi al martabatu thaniya no kole ni ji enyono al iman no ji hemo kayili wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba leke imani ne na cho ya islam ne enye gbejin ekome no mai paw kenye kese نجيب لك بضع وسبعون شعبة نوماي باو كسيشي 70 ايكو نجيب بضع 70 بلاس جنو فأعلاها إيماني نيتي في أمفياكي نجي قول لا إله إلا الله نوني يومو نجي لا إله إلا الله يومو كأني جمو تشيمي كمبا نجي إيماني نيتي في إيماني جي فياكي وأدناها نون يشكون في فياك هو إماطة الأذى عن الطريق نو باجي نو كفون يغبنو نعم جماعة كانوا تو ألو أقادو يتو ألو نو فياني كغبنو ني باني بلامو ni oje yegbe no ene etun ake muslim mu'min jibo oye imani ene etun ake mini oye imani kanu ko fon kagbeno no je yegbe no tun ake si imani gbomojibo balo ke no ni imani no ni yeshishikra atona shishino gbe kra doji imatatul adha ani tariq no ba je no ko fon kejegbe no maana ke wal haya'u shu'batun min al iman hagbele huwe egbe imani egbe jiahi ke onamukoni eye hegbele ye hin ewie keke eye ni keke efe no fia no keke eyin gbo mo hegbele akashi no hu efata imanihi wa arkanuhu sita imani denche le hu eyin pillars ekome to be islam yen pillars 5 le hu eyin pillars ekome 6 eyin pampi ekome ekwa kenkleno an tu'mina billahi ni akahemo kaili bawo nyumbomi abaya ke nyumboye na bahila ayiton beni eke ahila ayi wa malaikatihi ke bofoi wa kutubihi ke ewojin wa rusulihi ke gbaloy wal yawmil akhir ke wasana gbe gbileno wa tu'mina bil qadari ni wa bahe waye nona tola ke qadar wa bahe qadar waye eshi nyumbo gbajano to nyumbo shade khairihi wa sharrihi e papa ke fon fiake kenkleno ni mala ke shi wo ba he nyumbo waye to beni nyola nyumbo ke Allah subhanahu wa ta'ala kenklen le to ake al majid ni mokone ya agbojeni Allah subhanahu wa ta'ala mokoni eyeni adebolo ni al khaliq ni al bari ni al musawwir ni laji adebolo laji kai gbaji fiake ne cheke he laji na kan Allah subhanahu wa ta'ala e shiji bodenche ko gba ko konklo no ke ba ha Allah subhanahu wa ta'ala na gbe no helo ye gbe kono ni jele ko helo ye na kan gbe no e shiji mene ke ababi wa keshi negbe Allah yo bo muslime okay akeshi Allah e ye fiahi Allah fi kulli makan hadha imanun yani batil keke enene ke hemo ke le je mus sa hemo ke na kan nyumo ye hifiahi kabi ba ke imma Allah yo ba ke Allah fi sama Allah yenwe
menwen ke ko ke nwen ni fe nwen fiake wake namu ninke na kan wake Allah ninke yengbe wake Allah subhanahu wa ta'ala kake shi amintum man fis sama numoke aninyehe moni eyo sama ehe nyehe la nyehelo moni eyo nwe nyehe la nyeye amintum man fis sama aninyehe moni yo nwe nyehe la nyehelo nyumode nche neke eyengbe eye sama nengbe sama keke obake anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obake anabi ke nyumboke edebo efiake noni ye nwen fe adebo efiake no di nyumbo e arshe elumoyeli sen ni aka anabi ke naka arshe ho e kofe nyumbo adebo ni bi fiake noko be ni eho arshe hi shikumono ni nyumboke thumma istawa ila as-samaa nyumbo wo eheno kete nwe ya aya conclure thumma istawa ala al-arsh nyumbo wo eheno fi arsh po ne ka arsh fi ya arsh re shiji la nyumbo ya arsh eno e shiji nyumbo ya nwe fe no fi anu nyumbo nwe ko bejen nyumbo nwe no ko bejen wa Allah subhanahu wa ta'ala eyenwe Allah be fiahe simo ena hefiahe enu hefiahe ni emobo na mu ya hefiahe na epimo ya hefiahe wa elle hefiahe ni e nile ye no fiano mi wa ya islam ya aqida mi ka bia ke negbe Allah yo akaka shin Allah eyenwe anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekeke jena kamba thuluth al-layl bake ni jiten bake eke yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya Allah subhanahu wa ta'ala ekpleke yoshi kaba sama ni di mwene ni benke sikon no ni benke wajene Allah subhanahu wa ta'ala eba ne ebia kechi ani mokoya ni eta onina mo ni mahale nina mo mokoya ne eta o shika ni mahale shika mokoya ne eta oni nke ese kile ni nke ese ba kile bia ne na anabi ke nyungo ba ya akida me ke ake si nyungo emobo na mo ni ba alo nyungo wale ko ni ba anabi ke nyungo ba bona ko ba yo ba ya ke mi ni nyungo ba because anabi so sala leba ne ba tun wo mo ni mi Allahu ka nyumo ba ke mi no ba ke yati rabbuna bi dhatihi nyumo ba to mo beni la nyumo agie ka ke dhate gbogbo ma de san o ba no tu owie mo ke ya eko alo ba no tu mo go ke ya eko ba ke mene ba bi ene ashimashi ba bi ene sheku je bo de njote nyo otu na Allahu no je na ka chon ke bo ashimashi ne Mr. A malan tanko bode ncheni oba bobe no yo ogbomotu eneke akakeshi dikta bizatik oba bode nche ko bode de ncheni ba o akenu mo anile we bakele de nche helo nam numo pleke o shikele de nche hi numo de nche yo akeshi kiyama we na kanu nji bene baba yeso yene yo ake wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa wajia yawma idhin bi jahannam Allah subhanahu wa ta'ala kashi nakan bile no Allah ba pleke Allah ba ina ba ko jogbe ma de saye Allah ba wajia yawma idhin bi jahannam nakan bile na beni ake jahannam hu baba yi jahannam den cha abolo mo ne ye sibila kele baba wana kan nyumo ke baba naam na kan no jibi ni gbaloke pleke yoshi o ka na mo ne ke shi nyumo si pleke mo ne ke pleke yoshi dabi nyumo pleke bofo yoshi dabi nyumo pleke mo bona yoshi ka ke bobian no yu ake bofo ke mo ke no ton ne ani na ka jibi ni gbaloke lo ke o dabi shankodi tu ni ashishi no mo ka ke ko oni ashishi no na dini sani wo yo islam sani wo yo nyumo ke gbaloke laka onu shilo eta wo ka ke mo ke le nyumo me wo ba he nyumo wo ye tamo be ni nyumo ke
to be ne gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewe ba chon wo to be ni wo kan o ma ke ajanu mo ka fenoko ajanu mo ke noko fenoni gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ba chon wo ni ngode nche ke wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim numa kake shi gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo pleke Qur'an e shike habo je ya noko wa fi no gbala min keton gbama adesan nunu wo pleke le shike habo e wo gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam laji moni edumo Allah subhanahu wa ta'ala enaji ya jenemi ne ke gbe le nyuma ni le so ene hemo ke le nyuma minjino akele nyuma komete ope mokobe yen mokobe se ebe mami ne ebe papa to be ne wi suratul ikhlas qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to be ne wi ayatul kursi ne kayashi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من اللي جاء الله سبحانه وتعالى لدون تجوين كيش سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى من اللي جاء الله سبحانه وتعالى يقول هو الله أحد كما لجي الله يكمتو مكوبيه مكوبسه الله الصمد الله نكو يان في مواب مفيا مبيو نينا مكجول الله ادي لم يلد ولم يولد افكو نا فوله ولم يكن له كفوا احد نا بنكو نتمole نعم ويهمو كاين ويو الله سبحانه وتعالى مي وهو وياكشي بماده سان etamonyobo jinni etamonyobo bafo tamonyobo adebako be ni esu michon image ne hina kajibe na nyongwa image yo esi gbonde ta ko ebe no ncho ebe no ni na ebe ka aka na kajibe na Allah nwe image yo mineo Allah ke walam yakun lahu kufuwan ahad moko tamole beni moko tamole ye image mi na ka no ji moko tamole ye he wale mi ke ni le mi ke no fia no mi moko tamole Allah subhanahu wa ta'ala hawa shishinumo na mo bia ne kemoko eke illa alole inna Allahu eke kabila ke no na le teta moten bena kan afi kuma ne ba la ke bia ne yo lolutumo afi ni ne nyuma ke edwane hu ne me ko te shia bia na me ka sha me na Allahu eko ko ni ntengo 2007 mi agama alamini aso malami shetani egale ewa mo poni ma Allahu eke ba to mi ni ma na Allahu ne ka man na le yin ke nka Allahu ba pe ni ke kai me be imani wallahi me be mo wana me bina me so be mo ke eli Allah subhanahu wa ta'ala ka shi laji Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum laji Allahu ni wo ko be fil al-hayyu wala che al-qayyum laji mo ni eseye no fi anomi ni ke ba le gbele won laji mo ni egbe o الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة wo Allah subhanahu wa ta'ala mengi sina biene wodoi ko Allah to bini Christopher yake Yesu nyomoni si Yesu no be kuna ya shipe mi nege kaselo ehie ni shipe ebon ahunbon letwa ne ya butu na kanta me na Bible no mai nege na kanta me wo ne te sheneke oh you men of little faith okay Allah ne wo wa Allahu la ta'khudhuhu sina wa do poyele wala nawm ahune bawo lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard nofyani yo wonke shikon miele noni man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni tamoko be solution ko be fe fiake jalehi walena ya'lamu ma bayna aydihi noni yo amehi ke noni yo amese fiake Allah subhanahu wa ta'ala le fiake
no cha kwenye walio cha nyombo الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه نكو بني نكاينيه هو الله سبحانه وتعالى إني لنا نكو بني تشيو الله سبحانه وتعالى إكال لك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء دانون الله سبحانه وتعالى اسمه نون اسمه نوجي نيلي نيبا وسيع كرسيه السماوات والأرض اللي ما يلسه أقبل وين كشكو في أكين ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم نكو بنفوا وين كشكو نه يفهم اللي ما يلسه في أكين في الله سبحانه وتعالى لبى لجي العلي العظيم لجي مني نو في نفيانو لجي العظيم مني شيء في نفيانو من آيات نكنا يا القرآن من جينا نوكه الله سبحانه وتعالى ويو نكانو إبوفي وهي وياك نمو يبوفي أما يا جبريل أي ميكائيل أي نين ملك الموت من ما وياك نمو بوفي نه وانا كوامي شو وهي ويو نكان na kembo fo ene aja ame mekumeka ko bo me ne ame yo na ke spiritual amele spiritual ay me ko ame ga wo je jinni ni wocho shi wocho ruhani ko ga meji ruhani ba kan wa de bo konkloni a ruhani no cho ke bonaka akebo e na no le ake je ruhani shaytani no cho jinni no ni dana me ko ame ga shi a ama me ke bofo ni chuoni a abe adesa ko ne cho bofo ko ni bofo ko yele ole no fe jinni se no ameto ameto mo beni bo le bofo na meke bo hu because mo ha me na kan wale o abe bofo ko na ke chuoni because Allah subhanahu wa ta'ala ke bofo ya me gbo le tuwe ameto mo jinni ke gbe ma desa eni wakake shin ya ayyuhalladhina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نكب بفو إن نمكايشي أمي بو من ينبو توي نوني من كامي فنو بيجن نافيو وابي بفو كو يجيني فيه كو ناكي تشوني فين كونو تشوغبا ناكي ولي كاوي شيطان ني جيني ني ويمو كايلني ويو بفو أمين جينو وكتبه نكانو وهيو ياكي نمبو بليكي وجين بيشي داني بليكي قرآن شي وهيو ياكي نمبو بليكي نكين وجيني شي شنام جماعة نكين ولونين وجيني ناك بليكي لشي kokobonu yo bia na jeni bia na wo hio wole wo yo aka wo ke wo mo ke eli ewo bible mi ke taura mi ke mini da bi wo hio wo yo akesi blema bia na ba wonu mo epleke wo jinhie ha me dan na ke wo jine no ni fe ni ehia ya mi nu abu afa na ke wo qur'an mi wo aka wa ko bible no ke tuni ni wo he wo ye da bi aka wa ko taura because the bible mi no kema kai vividly in the book of Jeremiah chapter 8 verse 8 amede ta meka corrupt bible le meaning my bible le corrupt bible le oje nu ake wa he wo ye no na choji nu mo woji ne application ke ha gbalo wo he wo ya ka nu mo ha gbalo woji na ka no gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahale wolo ne di Qur'an ke sunna muslims wo he ne wo yo agbene ke gbalo wo he gbalo afia ke wo yo woji e ko yemi wo ke Yesu we kan fa ni Mose e kan fa ni Muhammad we kan fa wo no ji Muhammad wo ke Yesu we ya wo yo gbalo afia ke wo yo sibia na mo ni dumame na janji na mo gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wo ke min gbala mo wo amete because ame he wale kame nuchu na ba tu ame tu fe Allah subhanahu wa ta'ala lakano wal yawm al akhir wo he wasana gbegbele wo yo ake gbe ko ye ni wo ba gbo ke wo gba ko ba wo gbonyo bumi ye ababi wasaji ye mi abapin wo ye mi keji wo ya bonu wo ke gbalo tuwe ni wo ba ye kuni ye mi wo ba hi ejole mi keji wo yen ni wo ke gbalo se ni shitka te se wasana gbegbele hu e kojo mo ko gbiye na ba kojo adesa fi ake moni ba ye kuni ye ba bote paradiso moni e ba ye fe hu e ba ye fo hu e le hu e ba bote lami ni mo aje o keje lami wa tu'mina bil qadar na kanu wa hiya ya ke no fiano ni mo ji mo ne to no gbaja no to
papa ajo e phone jo e shiji bia ne no ke accident bag ba bia ne wo ba ka nyumba to gbaja no to ake accident bag ba shi anilaji mo ne ti driver ka shi enyi e kan e na efe no na efe no driver den che ni fe mo kwa ke me ne karatu wonji no nam shi bia no shi no wata kaji otu atu no tumo ko ni ofeli na kan no tumo boden che no to afeli nyumba force bo aka shi bia no ke mo ko afezi na ni sana gwala lo sana jilete na gbele be ba nye ke be nyungwaji moni to gbaja no to we o be sani ablem nyungwaji le alo je na kan nyungwaji moni to gbaja no to we akan ya fe ni ya fe o mi no na ba blame mi shi kadara ni nyungwachu e je bi nam afi aka o ba fe zina ngwene shi je ni nyungwa pleke qur'ani shi ke sunna shi abo ne ke ba ke zina kafi laka wonu shilo ni ya je me ato gbaja no to we ni nyungwa ke kafi ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا نما كا بنك اجمامبو obi ani ngokwe ke Qur'an shi habu ne ke ka benke shi to gbajano to ne ke shi ka benke o je ni ngone chio isa ke ya fezi na ke o ya fe bo ya fe esiji ke mo ko ne ke lo yo chamoko alo mo ko ne gbe mo ko ke amonele won aba gbele le ne fe jamala ka wonu kadara shilo le dena ka kamu ko afi no ko ba ka nyumoni kafi nyumoni to gbaja no to e na to be dimo ko ya ju ye said na ali biami na ya fo ni ne le ka mi no na ba fo ni be nyumoni to gbaja no to aka shi e ya julo said na ali ka an oyu an kwale shibe mu nyumoni to gbaja no to aka ngene fo ni ne lo ba gbe na yawa o ene ji no wo he kadara mi wojo nyumba to gbaja no to e she papa ka fun ko ya fi na mo ya fi bo ya fi nyumba to papa gbaja no to eto efon gbaja no to fe ko bia na nyumba wo fe mi ni e ha bo jaje mu ida ke imma shakiran wa imma kafura akoba oba tun dalegbe alo ba tun la je mo gbe ene ye wode nche wode on bi Allah subhanahu wa ta'ala fi on wo kasi on bi nyumoni ebote wo tuami ni wonye wo ketuni on bi Allah subhanahu wa ta'ala if gbeke gbona na efi ake efe wo better muslims fe nyese ne ba ho obi Allah subhanahu wa ta'ala wa himeji ni o masalati no binu mo ne kan de fa ma faban numa ha me wala sekele sinoni wala ba ye won bi Allah subhanahu wa ta'ala ne ken ha me numa ha ogbomoche wala na ka gbomoche e wale enyelo nye na wo yese won bi Allah subhanahu wa ta'ala eje hela kaje wasate kaje hela ba na won bi Allah subhanahu wa ta'ala ne ha wo imani na ke ba damona won bi Allah subhanahu wa ta'ala me ni amebiete ma exams ke me wonya nyome na me ma exams won bi nyumo ne ha me kuniyeli me ni hu na me ntosh kana me ke ya ni ka se mo he meni ato shana ka tuni ke meni tuni on bi Allah subhanahu wa ta'ala ne sa fe ke hawo on bi Allah subhanahu wa ta'ala wa fi ake en wo je shine ne mi ko gbonyo bumi ko wasana gbelen no fi ake fe kun yeli subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum